Naja me penasem asadamfo me penasem asenua baby a waka fa no wa me ya hwe nyeye nti se me mia ne kakra na echi wono aba ni ni atenase so what I say ye tenase a afi yedi nkomo anu wa yi enu afim te say oh nice very handsome man obi ani je no be ne kasa anye ese oba fom na ne ye yakra so o say o tumfo togu Ghana fo ni say enam Kennedy so na wo maame ekura ayede enya stroke eni am person kanam Kennedy so na kanaje onya ace because ko report nanka wo hu say ye osofo de na wo wi asoro ma na bonten fo ye wa bonten so ye bere ne enkese senka de bechi nanka naje obekọ test nanka wo ace no wo say ye fa pa bone so mfa oba e bie na no no aka asem we na say naja mo naja de tumi nyinimu ye kan kofo etuni wo mu a you doesn't know oni pagwa wa Abusia last chicken and our prophet Nigel Gaisie Estomo Aluta FM Abusia wobro and subsidy Perubaku ya a trending ye pie and some more kaye and if I honorable can appropriate Agyapong what you say Obetre honorable the 1st January 2026 I'm going to say I'm pagani to me and one of some ya prophet Nigel Gaisie Evokaye as it stands now ye team while you be a FM3 honorable Ken appropriate Agyapong now so me no eka say honorable Eba Alex Tete Aston Aluta FM Nebusia what the response akọ edema prophet Nigel Gaisie Nebusia video bi kwa we leaky ewo FM so prophet Nigel Gaisie allegedly ni rape video bi a wo chere say prophet Nigel Gaisie say asofo kasa wono won kana no tufu say wonye sofo ti rape bi esebe allegedly chere say onye sofo Nebusia evidence bi nakita na odi akogu Aluta FM na enye anonko a wo sign bi moye so ko edema abronya wo chere say sabre party so wo de sako ka abronya ye bebo onabo kana kokko Agyapong ni sakanya sa kobema abronye atin ka woni video no se ampa bema e wo Ghana krum ha na nyo nko a e na ye bema busua ye koti ensem na ensem de alesteta wo brugusu pa e too much di e ba ye koi mi subscribers mo so na ya kai sa wo de be oni be ka ho sa no upload it to pe wo the first person ya wo se bi ka busua be ko video na ye ba Alex Tete ye ka say Alex Tete wo ye nipa be wo ye bobre be free Alex Tete ye importer me delay in cars barrister logistical barrister website nice yeah but say me delay in cars car battery car tires nice car engines okay man nice one what will for how long about 28 years to 30 years 28 years yeah vacant access the list you know this is a meeting or bufun me say I'm afraid me na me on protocol okay the whole Ghana okay yes ye standard board ne aban ne won hihye bi ntia no na egusu a ye ka ho asema say wo hwe ene wo time ye meeting me organizer friend am say me sure no this say nti na oba citizen I Ghana so a me na me your founder president okay ma yura na do danko Akufo-Addo ka say be a citizen okay 7th December of 2017 but not a what a spectator yes and I me pick be a citizen na me go register for citizen in Ghana okay me hu say enuma asem na o kan ni hia me pa ese Ghana ni bia citizen fifi wani da ho it's ese Ghana ni bia citizen na yedi ni hwe nkofo nti eneme di mani ato ye fenze osofu ye fenze osofu yo baka Kennedy asem ho ye fenze na Gaisie okay unse me ye citizen in Ghana nti me di mani akohwe na aja ho nti na mama duru ha no ada wodi wani akohwe wo sesai mam fa fidi so na me chia wotifo o ma yetie wo trotro mu political na ye political show nti obi bia se na aja de osofo na ode ne ho ba manyose mo ho so de be ye ho fium so nim sa ese dirty politics be osofo de unse wote bibie ya sofo sema ye neat uti omudin a me kom sofo am se gumechu bi ho a o wa hana mi kuchia na papa ombo mu asina mi chia no me sofo ye Akufo-Addo utafo okay Reverend Isaac so okay Reverend Isaac yes okay osebonsu okay the friend Masha osofo bie no ye prophet ukrum ha wa binchen no
Hey, besra na kasa ye. Me na me ka chiro. Besra. Me say. Besra. Nye Yesu di che na so na nte epuso no. Wonya no funu da. Me say opa wu ni ehwe. Pa wo da buru wansa. Wo ade aba so fo gyina wo. We so fo gyina. No ma mi mu. Na so on say na so obi a be ya fo say me ho ya hunti. Yeah, and I make say me say the me say fufu ansa da me no ba. Ye wo fufu na so ye kan sika wo kan dan. Ye kan sika, ye kan power to me. Na so wo kan say obi a wo. Wo try say wo chen wo bibia. O say bonsu. Onim no. Busa politicians no. Ne busa enkofu edi mu okruma. Ye powerful chen. Kona kofre ye wura don kambu William ne busa nse. Hwan na ye masa o say bonsu o tafo. Wa beni ye kasa obi abene nyame aben no. Sa enye da bi nya eje mewu odifo bi o. Enya se wum se naja de ye eje mewu odifo. O naja de adese o ye eje mewu fo be. O ye eje mewu. Dabi. O dabi. Ye kan ko for wo power. O se naja de ye minua o ye madam fo. But enu amhia no. But one day ne say esen ko me kasa o back door. Wa ye miru ahufi. Ntimisi me ye no hufi kaka. Obi kasa ura no modi. Miru ani ye wura akompreku. Honorable Kade Agyapong. Me na me ka kire o. Akonda. Wakonta no. Vivi. So wonim so wakonta be president. Be hu so wo hu campaign pa. Wonim so wakonta be president. Bi ja bibia ma awade. Onyame de wahia so awie na papa na obetena ha ne kasa no. Odifo no. The friend say. Bernard. Yeah, my mom was in Sudan. Ono so oyetero. We CDP. Ono no so odifo bi enu obetimi aka asem. Na wasan so aye book. Be dey me boss ye dey pa beta on abo echi no ni. Ela odifo say ye mpa man mpa body o ma bo mpa ye man no. Ela wo ka say o mpa ye de enko be bia. Bi. Na me wo no na na frame me na your friend say say honorable kid camp so frame ka say oh Charlie wo bo so person be yom ho ano. O ya me che no. Nteja Adam say o call by na wo say o person be explain it and also be clarification be about utterances bia ye do be ba Nigel mine mine no. And next time so na me fi say akonya was say camp no so be your man. What I mentioned because Prophet Nigel Gaisie akabibia bo right to say this to be mamo airtime no for you to come and into eno na eja wa be ya wo so person ubisa no o clear nyoma bi na ensema Nigel kan no no kura wo mu no etesai ne etiene say next time no afre sisi de ono obo ni ha timi so me bo ni ha next time no afre yimi no aba so person wura political we ni ma obehwemu no wa preach gospel o preach nyame asem obi en kasentia no me dan me wura akompreko yen ye som no Kennedy camp no ye som akompreko ntese bosom nice what do I say enti o kan bibi fa no a me o ye me ma me kra yentimi nya me nkosa naja me penasem asadamfo me penasem asenua be a waka fa no wa me ye ho hwe nyeye enti ese me mia ne kakra na echi wono aba ni mi ni atenase so what I say ye tenase a afi idin komanu wa yi enu afim te say o ye nice very handsome man obi ani je no be ne kasa anye ese o bafom ne kasa anye o sofo de o Bernard o ni posture na o de ba ha no me sofo ntina mi kan me obi te say your friend say istudana ba me godfather istudu ne kan say Kennedy ayesi anka me ma me ya no da Bishop James on the cancer come madda and I saw Sabons in the Kanya. Ben I jad yes or no now will prove be. Oh, Obia will prove be a patcho. Bisro Wadawa. So, Nanya ya crans or say, Bisro. Oh, 2 foot to good gun of when they say, and I'm Kennedy soon now, mammy. Equa Ayade. Enya stroke. Any of the person can Kennedy sooner can I do is because you could report nanka who say
ye osofo de na wo wi asoro ma na bonten for ye wo bonten so ye bere ne na wo mfa kwampa so kra anwe so what you say me pese se odi nyankopon Israel nyame na nkofo som na o ma nipa nyeni hotimi me ba Bible so on na maduane efifi wasase mu enkase senka de bechi na nka na agya obekọ test na nko is no ho se ye mfa kwambone so mfa ba e ma wo mo nyane tie na nko wo se so de wo kasa wo besro o dia say o ka so wo be clear en yo baby besro enu anam dabi enu anam so ame besro be tro se be jabotre we da wadaoma mubiano jabotre Nigel ekan sembi efa honorable care and na wusi buti e camp bebo. Yes. Okay, fine. It's buti and anya mode. Enye kra. Nice one. And ade so so wunye ni all can be any different. Electricity you ota me how me ba Michelle the whole week na me research make can Niger na one ko bi ensi Dabi because some American no Dabi tie say we who for work in the country ba me ka so bicho any o be side amono mo mra me strategy no kan enya side a me start say me kan ajanzama e be ha no besro so what you say rather be yes kokoto ibe yan kasa kokosin upo bi abatak na sem ko otaki ajenasari say Kennedy e wa video ni nyina wa na e de ma mo se mo na ne be nde o si Kennedy na be omo prophet for no omo na be ye bibia wa be yes sanitize ama wo ade ne so ye ne nyese obo na dwemu na ye ye o Bible say wunuma why be na dwemu na ye te say ne ebi a Kennedy obo na dwemu na ye ne mu ye no ma musu ne mo ban o pa te say yes asofo ye gigi me sofo no be kan bia ye o anyi o me mfa o ma me kan sam jiro me se me hunu so te ya na me kutia na me wiawia saansa o ya say o se bonsu be bie na no no aka asem we na se na ya mo na ja de tumi nyinimu ye kan kofo etuni wo mu a you doesn't know oni pagwa wa da we want to make the sense me catch you to know wa kra because on ko share na so o ko na so so fu a wo tumi no on repo obi Alex oh yes sir na enye se me ken na so na mo play ni e se me kan nya ma sada na enye ha se de bebo video kro no wow yemba we enye ha no be kan se Alex aka sessions be wa metime yi ano better ha no better ga se ni me anu no enu akra mi hu no jabote obuade pa ba wasan stubborn kakra na dia wo better say on say wama or the master tight corner jabote na say on say baby a yese krokotu you yen ka say krokosin baby a wo ba ebia form ebia no o kasa wanka nka be ye the Bible say ni pedua kakrakai ye takrema na ye danger na de na wo be kan no emfa bi nka wodin ho emfa bi ebesan crowd wa ba form because nipa na wo kwotake no o ye nkofo ani enti kan ya amanfo ba be nyase ye beja na da ho keke mi wi amini ano no mafre no because me hu say na Nigel luxury cars on yenso luxury cars yan ye ton o ta say me man powerful car onu na wontumi ye dede wontumi ye se no wo kapre ye man no ni otuetua wontumi de ntina me se ya de ma o rabo wontumi be sra o last week kwa me ko ansa wo me please na tale o ma pam o dabi be oh be so da wo ya o de ko fo be ba mi na enfo na kan enfo car na see da o turn outright car no wa turn simple but the way wo yes wo ye yi me be yes sir sa we sana o show no e be ba na the way wo kika ko dey say be ko be ye le bi say adwuma no me nka bibi kekewo it is say we sponsor yi ba honorable Canada kwesi kwatin e kasama campaign on kasama honorable Ken okay kwesi kwatin shedin so nipa na o kasama Ken ye friend Armstrong okay enye general manager na o na tu no ye friend say amodate onye on kasama Kennedy okay nipa na kasama Kennedy ye friend Armstrong okay onu ne kasama Kennedy kwesi kwatin kasama campaign team no
ye na ya ka nyina e wo mi bisa adwuma na ba ko fo ntime nye so me na adwuma na start e wo mi so okay so what I say okay enti me kan bibia fifi ntime nkan jam say oh ane e wo ka no ba na wo MPP mu ana na da hena mo okay ya wo hifa be assemble bia na wo wai ya wo mu aka ya woni obetuma ya MPP ya wo mu aka ya obetuma adan obetuma asan ya NDC na me chese ya wo mu aka enti na me kan say ya wo aka dia obetuma ya MPP obetuma asan ya NDC ba me de ya wo me akemodan pride nti MPP me dem street e jimi ho a enyeye okay ya wo me vote anso ankoma join NDC dada oh okay na wo de onim minimum says that e wo say ye me chetim no we compre ko ne wadu temale o temale o ye 5 ene o ye 5 ni bia we wie e china no ma umbisi mechina no ma babedu ye so Nigel na don be retract whatever okay wa I saw my me boni empower because information we nyabo che because emra wa kasa dunia no wa ka chere no naja uni say me ma promise o emra me no ba no kra chat ye me yada opa madam funu be say me tie ne no awo kana wo kan wo ye njesem so me kan wo ye na ye mienu ne wo pe bia when it come to cars there me importer fully what they call barrister website barrister@gmail.com that's all you see it cardless e Ghana na me on protocol minim ne meka untumi mu no mu ni kapre me so nye yes na okofu fafo se ye maye me kan ye me maye na wo ne kapre wait say na me be da be wutu ya odi di ba ya chat say mama na wo so na more than be cars be more than 12 hours e rosary no better say one man 20 cars cry ya luxury cry ya chat but wo ha wanjia be a gina $90,000 wanjia me jemu dia mane kwa wanjia di yesa meka oh there so what I say that's how Bible say unyuma ne bedi wani no nwa ya de ne so ko so ba ka do aluta ni mu bi fifi party ni da bi ne pa ko prison wo so say o aluta ni mu bi na aluta ni mu bi aluta me na me kan wo say aluta be say ya ni pa ni mu asa ni pe baby o da sisi wonu the baby o type corner wo so we onu ya bedu December I don't know why all cover now ko negotiation so manyantu disclaimer ya dey ato your friends you sama wo kada me so be kado ye ni mu hobi disclaimer ni bibi fofo wa betim dia kan afa kan ho da bi wo dey no na maka no mesra wa dawo masa mesra na ka say ye better the chance say wo to be asa wo dey be your friends party woko onu a wonim se woko na wo de wo na wo je hu no Eradi Agyapong. Car dealing, what will move for 30 years? Ghana 4% of finding out, about this or say, or person of finding out to say, stolen cars were Ghana. Stolen cars. Well, Sana police for the camera, many more, and once more court. Stolen cars were Ghana. See, me be a friend stolen car. I think minim say you import lozu cars back Ghana. Okay, today be an forecast stolen cars for Ghana. You baby sir, and forecast for there. The stolen cars for Ghana, they can make me say from politicians, free the former IGP and full time Bepim Sabi parliamentarians. Omunina Bepim Sabi, and the prime ministers are Wukruma, East Legon crisis. Yes, and friend East Legon, a friend who tell you and about Israel. Na nienti a asema wo kan no kan ubisa no forecast no omuna ewokuma politicians no cars omuto na ene nka omuna yestory cars no because car bie no why no so what legit car wakoto me back store why MP bay minister bay kire me minister bay MP bay o de kire me bo baako me metimi abo na bo kan wonto home use car oto brain se onto bi wo mhoda o di command credit ko si fia onfa na busa MPs no metimi abubo me so me kaza me buba na bo ma GP fo nyino manya issue ya bo check we so what I say busa the former CID boss nyinada and friends say ba ko ma mitiwa emo e ka ho e ba busa se omumu hwan na akosto akotoka legit na yan yo mu pay okruma. So what I say, young Skafua, say gu hotele ana evaluation say East Legon. But I say we do say na costo akotoka.
it's that cars ni nyina different here and to patch say it's that say no question stolen cars back roba me say me ye luxury car but so almost stolen car wa hadia and you musa parliamentarians ni nyina no bia nche car wo to man receipt in famra say from receipt check car we me to showroom we legit me koto Mercedes legit me to BM4 so what I say legit na nya sa na oba yen ye ho car park na obeto car na waba cars ni sisi o yen yakra na aba obi ho te Ghana ha meti hei obi ho na ote anu ntu kwan da na odi nsika ko ni ye de car na ba car ni bedu ya mo mahwe Interpol ebi o port national security ebi o port BNI ebi o port omo ho ye dey omo office ho omo ye dey na say omo na ye affairs of the Ghana and security intelligent of security omo na hwe so what I say this anko for no national security ono man ni national sa it is anko for no omo wo port wo it is a car ye mfenhye bag mu so what I say na nipa ne shipu ne bedru na matena onu wo tue duty ne kwa bank office na makase what's the meaning of storing car it's nice aban so ni nipa na aka bo mawia omo meka so omo de kobusa say import cars dodo say no msi ye wia ya shipo de akobak o churo ma omo fe mo yiwa no o churo de ko nini me make o churo de ko so mo be yiwa no say metimi am sa we ni nyina because me citizen I Ghana ma churo a lot o de ko mo yiwa no omo fiu enso car na enko car dodo say no ma san shipo ko back o mbeka say red fly production say nipa nam we ya kola be hia obi na wo traffic ni e hadwin na ye nipa adwuma ini ho ti de bia hwe nkofo a ya chi omugu prisons masa nyi obi an ne pese okobokro no amanfo ho chiro na politicians no omu hu esu Ghana fo su ni na omu free su an omu yare no na politicians omu kidi nda bia na omu kidi amanfo su eduru nyame anim ti ombe yare ache ombe yare ache Ghana fo amu chi ukro nim nti papa ne se Obama unante se binya adwuma bi nsi bi o say just 2 years. So what I say? Okay. Ye wo body ye wo mankan ye wo wi. O say nuane ye ne ye be fidi Africa wo kroma. Obi ade ne be hu. Okay. It is haniema no na o say ye be fi south wa ne akọ north akoye adwuma. Because o move agric ministry di akotemale. Straight. Inti no production no na abrofo no abi nyina ye production. Inti o man bi o ni production no o mo benye enyansafo ni sa. So what I say? Inti se mo ye 63 parliamentarians na mo ehunu se production ye ade no ne ma oman ye oman no obi o si production no obi ono se oba o de dictator na dictator ni nua ne hwan ohene o adwuma ni wa ye dictator Fifi obi be so say USA dey been to me so obi bisa say wadwen kire wo hopes na doye the lifestyle e wo social media be no misro say it's opinion mrana class opinions are free it's na dwen kire bia you okay say sana your constitution dey and you kasa na no kire say it's na dwen kire okay and your friend says so yeah, Papa Alan Chamatin so free a quote ne party no. Who ne say? Oh, and I make us say Alan not Professor Biwa nan come the nature. Me Mrs. say me Mrs. you ka ken epic Alan for the vice me de kebeya mame. Na me hu se banes anso a me nim di mu no party for no bubu fu. Alan Afoko kufo nuaba kufo babi wo Kennedy adamfo minim se Kennedy be peke sankofo emu baako there be just say odi omo be ben ye se ko be Japon se wo ye Kennedy papa wo ko be Japon Kennedy ma ko be Japon wi ni eyi wi your friend say ko be Officer John ko be ye Japan oh okay Kennedy ma ni wi ni Kennedy tue sika ma ni wi ni Sir John because Sir John ye court mali no obi enum Sir John wi just say platform ne so wo Japan dey na okay oh ni oji na bi ne general secretary former secretary yeah oh okay o da say em so mo ko we ni kra onya accident bi nti no okọ stadium we ni su na platform so na think say na o ti hwiche mo kra be na obi enum Sir John wi ni on that time and so e ba ne say na ma Sir John be ga say fear delegates no
What I say? Inti san nkofo ne nkofo bi a me fin say Kennedy de ono ne loyalty eye djuma pa. Okay. Ne loyalty eye djuma. But professor bi wo ho a me de misusu say sa professor no. Do you think so 2028? NDC may maintain the answer, Uncle Kenny, but as you said. Oh, NDC they say so my mokeshi that I did now win. NDC na good body. Udi any na what you call ombeguno good board. Hisi say yes me yasoma de omkofa good near the free China ne Dubai ne UK ne ade bay. Sisi yes o nyina meje lances. O sami je fi na dwen keto asa no manum no. O mu asema o de aba. Oh. O ma men kasem jo. Uni krom ha na anglo good. Omu good na otumfo su yin se na nka omu pe $1 pe. Ananya NDC amani good no. Anglo good. Na anglo good ni good board ni ehne so. Asisi o mastati yam nkofo excavator te se moria ye ko yam. So wo hu. Na o yam nkofo excavator no si good board no. Moji mu gold ni free anglo good anase moji free new month. Me pese mi hu gold no moji free. Moji free new month. I think it might be. And moji free good anglo good. And the hard me share that yes about it. Enti nkofo na moye o musa no. Ebe ka mo nkasa o. Enti me de minim say send this de ni o na atene kromache. Ye ni o matene ha che o. O mu ye neighbors. Wo from ho ana wo ba ya. Wo hwe ye kwa ase no. Wo ya ya nka hwan ne ye flag bearer. Ema NDC. Ah, nye juros na hwan ne ka sika ho so sadan wo bisa na se mo de ibusa. Okay. Ah, na wo nti wo fa ni ase edu nkete anka abeka say wo fa Ghana ye wo fa Ghana the Republic of Ghana wo fa no no a ka abeka say emfa se edu nkete anye. So no so to be edi money. Bisa wo me bisa me because me no dey there. And I'm say Republic of Ghana mo highlight ye wa hai eduma ni nyina ahye a ye beba chena no masesa meboa be street light esesa a wutwama wo betwama ko Republic of Ghana na ye didi ho obi anwe ni ho entina mbuya sesa Republic of Ghana no wo fa no no a ka beka se yemfa sidu nkete am ye president say ye beto obomi enu so aba ohene ye di nhwehwe wa basa hwase wa basa kura so chen desre na wo se yemfa ne nkoye Ghana mampani Sani yakasa. Neno ayede. Oye journalist ya menkasa. Neno ayede. Ye dey adwen na buma ya na say wabasa kese. Adwen. First no, ye koyi ohene a. Ibisa, ye koyi ohene a. Ye ukrom, ofin. So we infantini. Ye koyi ohene a. Ye hwe ni nani aba, ne structure. Masa. Enti na papa je wo ntwebu da no. Nanka. Na wa koyi anu ma ba si America na obi enu wo ya no baba mesro wadaro ma mesro wa obi enu wo ya no baba Alex mesro wa enkasa obi enu wo ya no baba we juros befa na se du de na wo pa international say 2028 be tight pa sure juros nya na Kennedy nya juros de say na me ka say NDC what do you mean Julius nya na Kennedy nya juros nya juros be nya Julius nya o ebe ode pa ono obenya so obenya e na Kennedy su nya so ebe ode sa hode e masha sa hode ono obi e do kasi eni a final stage no when about Miss Kennedy be fa na say onum say NDC de yeso ma ye mokeshire omo so so nya mokeshire city ye beje fa city na akono omo ji bebre ho anya omo omo nim say nya omo dia that is mama nkura so kan wo say MPs ne do so hu ne onfo omo nye dia beje ni na ba ke de benya bibi di omo abusia Alexander Seven and I have to see about Meshe say or comment section go at the amount. And it's too much G all the social media handles also as I don't like share now from so in the at the dark code.